Pamiarsa pasien suspek meningitis babi utawi meningitis Streptococcus suis utawi MSS ring Buleleng muali meweh kalih diri. Kata wilangan RSUD Buleleng ngerawat roras pasien antuk kalih diri sampun kejantanan suspek meningitis Streptococcus suis utawi MSS. Dokter spesialis neurologi RSUD Buleleng Luputu Lina Kamelia tanggal 5 Juni mausang kali pasien anyar antuk suspek MSS inucap katrima sawetara tigang rahina sane lintang. Kali pasien madue gejala khas mengarah MSS. Sadurungyane kali pasien inucap polih ngajang olahan daging bawi. Dokter Kamelia ngwedarang pasien sane madue gejala khas mengarah MSS raus saking widangan sane pateh sekadi pasien suspek MSS tiosan. Risampun kerawat kesadaran ipun sampun sayan becik nanging kantun ngarepin gangguan pendengaran. Santukan wilangan pasien sayan mawawah, Dokter Kamelia taler ngaptiang majang peternak bawi mangdani nyaga kebersihan kandang. Lianan punika krama sane jagi ngajang daging bawi mangda masak kantos lebeng. Punika kabuatang mangde bakteri Streptococcus sp saning awinang MSS mati. Lianan punika penjabat Bupati Buleleng ketutihadnya yang wadarang nyelehin kahanan mangkin dani pacang digelis ngelaksana yang rapat sarang instansi antuk nambahin pikobat inucap sayang limbak. Baik ketandani marencana pacang medalang surat edaran sane matutang samian jajaran Pemkab miwah krame anutin ugar-ugar inucap mangde kasus MSS nenten saya nincap. Bali Pos Nguningayang.